Акшамар хайыр декабрдан 8 эфирде заман кырымве дүнияда алған хаберлерінен таныш етмеге азырма студияда сілерді мен Шевкет Наматулаев селемлайым. Чакмағанында шекленген инвер топчеге ички районның ишгалжилер махкемесінде қабатлав сеслендіріп учша атна сұрғыдан кечірділер. Ишгалжилер инверна сан кедерсін Суриеде женклешкен Умиджон Дададжанов или ичтимай ағларда язышқаныны Русия құқық қорыжы органларына білдірмегенінде қабатлайлар. Топчынан евінде тентув кечерген ФСБ хадима топчынан телефонында Дададжанов или Мектуплешувна тапқанына білдірген. Соравға желпетілген да 2 шаат бұл тентув девамында иштирак еткен шаатлардыр. Олар тентув девамында энвер топчеге адвокат ярдымынен құлланмаға аққолғанына илан етілмегенні таздықлап, оны ФСБ хадимлері соравға желпетмеге тырышқанларына білдірділер. Энвер топче қабатлы олмағанын айты. Очередной пробный шар запугать население, сделать из населения тех, кто будет, так скажем, доносить друг на друга и так далее. Почему? Потому что абсолютно нелепое обвинение. Энвер топчеге қол тұтмақ үшін ишгалжилер махкемесіне онларжы ватандашымыз келді. Ама дава ачық режимде бақылғанна біле бақмадан махкеме салонына тек 6 діңлежіні кечергенлер. Олар бұл дава уйдырма алғанын айты. Придумали повод какой-то, дабы устрашить наш народ, дабы сделать его преступниками. Ну и, разумеется, с такими действиями силовиков мы не согласны, поэтому пришли поддержать нашего брата. Я никогда не видел в нем что-то такое, которое бы угрожало бы людям, соседям. Наоборот, я знаю его как человека отзывчивого. Когда его о чем-то попросишь, он всегда отвечал тебе на просьбу, даже еще и больше. Статья такая, что это мне напоминает 1937 год, когда были тройки. Также в маленьких помещениях, без освещения прессы, происходили суды. И по каким-то либо шпионаже на Японию, либо же в том, что ты не донес на соседа, что он мог быть шпионом. Вот такие вот интересные времена мы живем. Будем надеяться на положительный результат, который оправдает его, потому что, как мы считаем, он невиновен в том, что ему хотят приписать, и тем, что Джимат поддержал, мы благодарны в этом ему. Будава бойынша шекленген Айдер Аблякимовға қабатлавны ишгалжилерінің судақ махкемесінде сеслендірділер. Августның 31-ында ишгалжилер судақ ички Весейтлер районында яшаған Энвер топчы Айдер Аблякимов, Ридван Умеров и Айдер Кадыровнан евлерінде тентувлер кечірді. Ишгалжилер оларына жинайы таққанда хабер етмегенлері үшін қабатлай. Олар қабатлы оларақ танылса оларына 100 000 рублиге қадар пара жезасы, 1 жыллық мечбури ишлер яда 1 жыллық қапыз жезасы беклей. Украина тышышлері Назиры Дмитро Кулеба бірлешкен Араб Эмирликлерінің тышышлері Назирыне Қырым ишгалден азат етілув платформасына тақдим етті. Кулеба Араб Эмирликлерінде ишзеретінен бұлынғаны вақыт зенадашы Анвар Гаргаш ile мемлекетлер арасында олған ишбірлікні ве тешкіл етілген халқара платформаны музакер етті. Октябрьнан сонында президент Зеленский парламентте чықыш япар екен, Қырым меселесі халқара күн тәртібіне қайтарылды деп Қырым ишгалден азат етілмесіні музакер етілув Қырым платформасыны тешкіл етмеге чағырды. О мейданна ярмада ишгалден құртарылмасы ве Қырым сакенлерінің ақлары қорчаланмасы үшін құлланмаға планлаштыралар. Европа бірлігі девлетлері, Бүйік Британия, Америка бірлешкен девлетлері, Туркия, Балтық девлетлері бұл платформа ішіне қошылмаға азыр олғанны білдірді. Қырым платформасына Украина юлбашчылығы Қырымны запт еткен Русияны де давет етмеге планлаштырды. Ми вважаємо, що Росія, і це принципова позиція, як та країна, яка є країною-окупантом, яка несе повну відповідальність за окупацію та її наслідки, має бути запрошена до Кримської платформи. Однак ні для кого не є секретом позиція Росії із цього приводу. Тому у нас є великі сумніви, що Росія погодиться брати участь в цій платформі. Але ми вважаємо, що це запрошення Росія має отримати.
Украина тышышлары назирлигінің дәветіне Русияда енді сесленділер. Русияның тышышлары назирлигінің спикері Мария Захарова қайдеткенне көре Қырым рас келген сув қытлығы ве нақлият проблемалары көтерілежек олса, Қырым платформасына қошылмаға азырлар. Захарованың сөздеріне көре нәтижеден не олғанына көрмеге істейкенлер. Если на этой площадке планируется обсуждать восстановление электроэнергии, снятие Киевом торговой и транспортной блокады полуострова, то мы не против такого сотрудничества. Түзелгенлерінің сайысы хасталанғанларының сайысын артты. Сағлық нәзірлігінде қайдеткенлеріне көре кечкен күн девамында Украина яңы 10.811 коронавирус хастасы белгіленген. 195 кіші хасталық ағырлашмасы нәтижесінде вефат еткен. 12.860 хаста түзелген. Украина Европада хасталанғанларының сайысына көре 5-ші ерде. Украина оғынде Исвечре, Италия, Бүйік Британия ве Алмания ерлешті. Сағлық нәзірі Максим Степанов Украинадаки АБД темсілжісіне коронавирусқа қаршы вакцина айырылғаны вақыт Украина приоритетлі девлетлер сырасына қошылмасына режа етті. Чүнки Украина шымдем коронавирус әмде Русия тәжауызынен көрешмекте деді Назир. Мұне бер Украина халқара КАВАКС механизмы вастасынен кележек сене язға қадар 8 миллион вакцина дозасыны бедава алмалы. 4 миллион инсанға ашылама бедава япыла біле. Це наші медичні працівники, і я думаю, що ні в кого не виникає сумнівів, що для того, щоб вони нас рятували, те, що вони роблять кожного дня, треба, щоб вони були здорові. Це група ризику за професійною ознакою, ще це і наші освітяни, і працівники Національної поліції. А також обов'язкова група ризику за віком і за станом здоров'я. Це люди, які мають супутні захворювання, це люди, які старше за 60 років. Işgal etilgen Qırımda ise hastalarının sayısı artmağa devam ete. Keçken kun devamında 345 yanı COVID hastası belgilendi. 10 kişi hastalık ağırlaşması neticesinde vefat etken. Qırımga Rusiyada yapılgan şübeli Sputnik 5 vaksinanın 1000 dozasını getirdiler. Bunu işgalciler parlamentinin yol başçısı Vladimir Konstantinov haber etti. Kutlevi mecburi vaksinasiya dekabrinin 12'sinde başlatılacak. Birinci olarak aşılamağa ekimler celp etilecek. Gelecek seneden vaksinasiya töleke gruppada olgan insanlarga da yapılacaktır. Соңки сынавлар Русиялерді кечіре. Русия президенті Владимир Путин коронавирусқа қаршы Русияда yapılған Спутник 5 вакцинанен күтлеви ашылама yapılmasına рұқсет берді. Бұл вакцина әлі да клиник сынавлардан кечмеді. Амалмана бақмадан кечкен аптадан берілі ашылама арби екім ожалар ве ичтимai қызметшілерге yapılı başlandı. Gelecek senenin başında eristegen vaksinanı yaptıra bilecek. Ama böyle insanların sayısı çok değil. Birev Rus vaksinasına inanmay, birevler ise başta Rusya istekçileri aşılama yaptırılmasını bekliyor. Tafsilatlıca levhamızda seyretiniz. Кремль жетекшісі Владимир Путин коронавирусқа қаршы күтлеви вакцинация башлатылмасына рұқсет берді. Бір қачай девамында Русия тәшвиқатшылары Русияда yapılған вакцинанын үстінлігі аққанда тариф еттілер. Санки дерсін о 100% эффективлік көстере. Америка ве Британияда yapılған вакциналардан да яқшы ве ұжызжа. Ама соңки сынавлар тек сычавыл ве маймунларда кечірілген еді. Енді есенев бет Русиялерге келді. Москвадаки бункерден Путиннің әсиятларына Заполярьеден Сахалинге қадар діңледілер. Екім ве арбилер емір берілмесіні азбарда суықта бекледі. Баш назир Муавина Татьяна Галикова есе акимиет креслосында. Просил бы вас организовать работу таким образом, чтобы в конце следующей недели мы уже приступили к этой масштабной вакцинации. Да, Владимир Владимирович, в соответствии с вашим поручением, совместно со всеми коллегами и, соответственно, и вместе с производителями, которые сейчас занимаются производством вакцины, мы оценили наши возможности. Сейчас завершаем подведение итогов. У нас есть возможности начать масштабную вакцинацию уже в декабре. Спутник 5 вакцинаны екім, оджа ичтимai қызметшілерге ве әлбетте арбилерге енелейжеклер. Шимали флотның арбилері вакцинаны біріншілер сырасында алды. Sonra вакцина Женеби округ арбилеріне берілді. Анда işgal етілген Қырымда ерлешкен арбилерде кіре. Температура до вакцинации? 36,5. Болели ли перед вакцинацией? Нет. В течение? Нет. В течение года я уже не
Кечкен жұма күні вакцинация Москвада да башлатылды. 70 поликлиникада ерлі ожа ве екімлер үшін мечбури ашылама япылмасы үшін кабинетлер açılды. Русияда пандемия башлағанындан берілі 2,5 миллиондан зияда инсан коронавирус хасталығына ұғрады. 44 bin инсан хасталық ағырлашмасы нәтижесінде вефат еткен. Амади Москва сакинлері ашылама япылмасына ашықмайлар илкевеля девлет елбасшылары япмасыны бекілейлер. Не доверяю пока российской вакцине. Вообще, в принципе, я, наверное, против вакцин. Потому что если прививаться, то если вдруг ты заболеешь, то заболевание протекает сложнее и тяжелее, чаще всего с осложнениями. Ну, потому что у меня есть какие-то заболевания уже, и я бы хотела все-таки вот их сохранить, чтобы у меня ни ухудшений не было. А вакцина, это значит, что человек переболевает, когда он вакцинируется. Значит, неизвестно, как у меня отразится на моих заболеваниях. Поэтому я с опаской отношусь. А так, если кто здоров и молод, конечно, пусть прививаются. После того, как высшие руководители России вакцинируются, после этого я тоже планирую. Русия етекчілері ise шу сырада Владимир Путин Русияда япылған вакцинанен ашыланмаға істемей. Русия президентінің меслячысы айтқанна көре клиник сынавларының нәтижелері олмағанна қадар Кремль етекчісінің сағлығына телеке алтына қоймаға ичте олмас. Владислав Стужук, Заман, АТР. Душман күчлері Горловка жеварында яңы позициялар иншаат ете. Бұны ООС штабында хабер еттілер. Бұне берабер ішғалжелер уч кере Украина арбелері позицияларына тешке тұтқан. Дигер йөнелешті автоматик граната атыжы ве бұйық калибрлы құршын атыжы құланылған. 11 ай девамында ОБСЕ темсілжелері 132 bin атышыф олғанны қайдеткен. Бұл кечкен сенеге көре екі кереге аздыр. Украина истихбараты берген малыматқа көре ішғалжелер артиллерия ве танклар жебе сызығына якынлаштырған. Противник посилює передові позиції 1-го та 2-го армійських корпусів, угруповання російсько-окупаційних військ за рахунок чергових артилерійських підрозділів і танків з порушенням мінських домовленостей щодо виявлення озброєння та військової техніки від лінії зіткнення. Қырым-Татар Ахмет Ворал Романия парламентіне депутат оларақ сайланды. Анда парламент сайлаулары декабрінің 6-сында кечірілген. Оны Қырым-Татар топлы яшаған Констанция округындан намзет оларақ көстергенлер. Ахмет Воралға 2862 кіші рей берген ве бұл мемлекетнан қануни органа сайланмақ үшін етерлі олған. Кележек 4 ел дебамында о Романиядаки Қырым-Татарларына мемлекет парламентінде темсіл етежек. О тіл, дин ве медениет сақланмасы оғырында иш алы бармаға ишандырды. Бұне берабер Қырым-Татар диаспорасы бірлестірген тешкілят милли азғынлықлар шурасына кірсетілген. Қырым-Татарлар Романияда 3-ші этник группа оларақ сайла. Романияда тахменен 60 bin Қырым-Татары яшамақта. Бұл Қырымнан бірінші ішғалінден сон ярамаданы терк етмеге мечбур олған Қырым-Татарларының евлятларыдыр. Бұл саат қазір олған сонки хаберімізді депіңізге қайырлы ақшамлар тілейім. АТР-ден ісе айрылманыз көрішкенже.